Halo, što to radiš, mama? Danine, nemoj brnuti. O ne, što ne radiš, mama? Hajde, idi u školu. Ne to radiš. Bravo, mama. Čekam autobus da se vozi do škole. Edi, nemoj brnuti, brzo autobus dolazi. Okej, šta ćemo radit? Radimo dikat. Dobit ću 5. Da, dobit ćeš 5. Hura, hura, ćao. Ha 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 ha. Moram ići, po Danina završa u 11 sati. Šta ću ti pravit za doručak? Mini hrenovke. Da, može. Sutra idemo u mega diskont. Da, može, ali prvo jedi. Odu spalati. Kako sneg. Da se igaram kod Danina. Edi, ne može kod Danina. Da, Edi dolazi. Danine, Edi. Ha 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 ha. Edi, nemoj.